Marko Horvat nije čuo alarm. Probudio ga je sin. Luka je stajao pokraj kreveta u pidžami s dinosaurima, držeći plišanog medvjeda u jednoj ruci i Markovu majicu u drugoj. Tata, rekao je tiho. Kasniš. Marko je otvorio oči. Prva stvar koju je vidio bila je sina lice, ozbiljno, zabrinuto, prerano odraslo za 7 godina. Koji je sat? Upitao je. 7:20. Marko je sjeo naglo. Trebao je biti na poslu u 7:30. Šuma ne čeka. A Damir, šef trupaca, ne prašta. Oblačio se u tišini. Luka je sjedio na rubu kreveta i gledao ga. Hoćeš doručak? Upitao je Marko dok je stezao čizme. Nisam gladan. Luka. Dobro. Kruh. Marko je otišao u kuhinju, namazao kruh margarinom i džemom, stavio ga na tanjur. Luka je krenuo prema stolu, ali se zaustavio. Hoćeš li večeras biti doma? Marko je zastao. Hoću. Obećavaš? Obećavam. Luka je klimnuo i sjeo. Marko je stavio ruku na sinovu glavu na trenutak, jedini dodir koji su si dopustili ujutro, i izašao kroz vrata. Zrak je bio oštar, hladan, mirisao je na smolu i mahovinu. Listopad je pretvarao šumu u nešto drugo, zlatno, tiho, gotovo sveto. Ali Marko nije imao vremena za to. Njegov pikap je škripao dok je skretao prema šumskoj cesti. 20 minuta vožnje kroz gustu šumu, po makadamu koji je razvalio amortizere prije 2 godine. Nikad nije imao novca da ih zamijeni, nije imao novca ni za što. Radio je kao šumar vozač za privatnu tvrtku koja je sječom zarađivala dovoljno da plati ljudima upravo onoliko koliko ih je držalo na rubu. Marko je vozio kamion, tovarao trupce, čistio puteve, popravljao staze. Sve što su mu rekli. Nikad nije pitao za prekovremene. Nikad nije tražio godišnje, jer Luka je imao astmu i lijekovi koštaju. Kad je stigao na parcelu, Damir je već bio tamo, naslon na svoj džip, cigareta u rutu. Kasniš, Horvat? Znam. Oprosti. Damir nije odgovorio. Samo je pogledao sat i bacio opušak u blato. Kreni prema sjevernoj padini. Ima stabala za utovar. I ponesi pile, put treba proširiti. Marko je klimnuo i krenuo prema kamionu. Horvat, okrenuo se. Nemoj ponovo kasniti. Neću. Sjevernu padinu nitko nije čistio godinama. Grane su sezale preko makadamske staze. Korijenje je probijalo tlo. Blato se slijegalo u dubokim barama. Marko je vozio polako, pile i sjekira na suvozačevom sjedalu, pogled fokusiran na cestu. Prošlo je gotovo sat vremena kad je vidio nešto neobično. Auto, stari Renault Clio, bijeli, blatan, parkiran pod kutom uz rub šume. Vrata su bila otvorena. Marko je zaustavio kamion, izašao je, prišao automobilu. Ključevi još uvijek u bravi. Prednje sjedalo prazno, ali na stražnjem sjedalu ležala je jakna. Ženska, moderna, skupa. Halo? Viknuo je. Šuma je progutala glas. Pogledao je oko sebe. Nema nikoga. Nema traga. Ali nešto nije bilo u redu. Vratio se do kamiona, uzeo pile i sjekiru, zatvorio vrata. Onda je krenuo prema šumi. Halo? Viknuo je ponovno, ovaj put glasnije. Ništa. Krenuo je dalje. Prije nego što ova priča krene dalje, zastani na trenutak. Odakle nas gledaš? Napiši u komentarima. Ako si prvi put ovdje na kanalu Priče izvan svemira, pretplati se sada. Ono što slijedi je priča koju su pokušali zakopati, ali sjećanje nije dopustilo da nestane. Marko je hodao dublje u šumu, pozivajući svako malo. Nije znao koliko je prošlo, 10 minuta, 15, ali onda je čuo nešto, glas, tiho. Slomljeno, molim vas. Ubrzao je korak, preskakao granje. Provlačio se između stabala i onda ju je vidio. Žena. Možda 40 godina, tamna kosa, lice isprebijano granjem, ruke krvave. Sjedila je prislonjena uz hrast, jedva svjesna. Marko je kleknuo pokraj nje. Hej, čujete li me? Žena je otvorila oči. Bile su plave, zbunjene. Ja nisam znala kamo. U redu je. Pronaći ću vas. Marko joj je pomogao da ustane. Bila je laka, prelagana. Držao ju je pod ruku dok su polako kretali natrag prema cesti. Kako se zovete? Upitao je. Ana, rekla je. Ana Barišić. Marko se nije osvrnuo, samo je nastavio hodati. Ime mu ništa nije značilo. Još ne. Dok su hodali natrag prema cesti, Ana Barišić je govorila u isječcima. Telefon, baterija, nestala. Koliko ste dugo ovdje? Upitao je Marko. Ne znam. Cijelu noć. Mislim, da. Njezin glas je bio hrapav.
usne suhe, ispucale. Marko je shvatio da nije pila ništa satima. Zašto ste uopće ovdje? Upitao je. Ana je šutjela. Onda je rekla, vrlo tiho. Bježala sam. Marko ju je pogledao, ali nije pitao ništa više. Nije bilo do njega. Samo ju je trebao izvesti van. Kad su stigli do automobila, Ana se naslonila na haubu i duboko udahnula. Lice joj je bilo blijedo, ruke su joj drhtale. Idem po vodu, rekao je Marko. Imam u kamionu. Vratio se s bidonom. Pružio joj ga. Pila je žedno dugo, kao da više nikad neće vidjeti vodu. Trebate li u bolnicu? Upitao je. Ne. Dobro sam. Niste dobro. Ana ga je pogledala. Prvi put doista pogledala. Njezine oči bile su pametne, oprezne. Tko ste vi? Upitala je. Marko Horvat, radim ovdje. Vi? Ana Barišić. Ime je otplivalo u zraku između njih. Marko ga je čuo, pohranio, ali još uvijek nije shvaćao. Mogu li vas negdje odvesti? Upitao je. Ana je pogledala svoj automobil. Ključevi su još bili u bravi, ali motor je bio mrtav. Baterija, rekla je tiho. Mogu vas odvesti do grada, ponudio je Marko. Ili nazvati nekoga. Ne želim. Ana je zastala. Možete li me odvesti do autobusne stanice? U Karlovcu? Marko je klimnuo. Mogu. Vozili su u tišini prvih 10 minuta. Marko je gledao cestu, Ana je gledala kroz prozor. Njezine ruke još su bile krvave. Marko je primijetio da nosi skupu odjeću, kaput od vune, cipele koje nisu bile za šumu. Što ste radili tamo? Upitao je konačno. Ana nije odmah odgovorila. Pokušavala sam nestati, rekla je tiho. Marko nije rekao ništa. Čekao je. Radila sam nešto što nisam smjela, nastavila je Ana. I sad me traže. Tko? Ljudi koji ne žele da pričam. Marko je stisnuo volan. O čemu? Ana ga je pogledala. Ne biste mi vjerovali. Pokušajte. Ali Ana je samo odmahnula glavom. Bolje da ne znate. Stigli su do Karlovca sat kasnije. Marko je zaustavio kamion ispred autobusne stanice. Ana je otvorila vrata, ali nije izašla odmah. Hvala vam, rekla je. Zaista. Nema na čemu. Ana je izvadila novčanik. Mali, elegantni, kožni. Izvadila je 200 kuna i pružila ih Marku. Molim vas. Za benzin. Marko je odmahnuo glavom. Ne trebam. Molim vas. U njezinom glasu bila je nešto, očaj možda, ili poštovanje. Marko je uzeo novac. Ako se nađete ponovo u nevolji, rekao je tiho, pozovite nekoga. Nekoga kome vjerujete. Ana je klimnula. Hvala. Izašla je iz kamiona i nestala u gužvi autobusne stanice. Marko ju je gledao dok nije nestala. Onda je krenuo kući. Kad je Marko stigao kući, bilo je 5 popodne. Luka je sjedio za stolom, radio zadaću. Matematika. Brojevi poredani u retke, olovka čvrsto u ruci. Gotovo? Upitao je Marko dok je skidao čizme. Gotovo, rekao je Luka, ne dižući pogled. Marko je otišao do sudopera, oprao ruke i spljusnuo lice hladnom vodom. Osjećao je težinu dana, koliko je sati hodao, koliko puta je nosio trupce, koliko je Ana Barišić rekla bježala sam. Tata, rekao je Luka. Da, oni pričaju o ženi na televiziji. Marko je zastao, voda još uvijek kapala s njegovih ruku. Kojoj ženi? Ne znam, nestala je. Kažu da je nestala. Marko je obrisao ruke i prišao dnevnom boravku. Televizor je bio uključen. Vijesti. HRT. Plavkasta slika, spiker u crnom odjelu. I onda je vidio fotografija Ana Barišić. Nestanak poduzetnice i gradonačelnice Novog Mesta Ane Barišić uzburkao je javnost. Barišić, poznata po svom radu na transparentnosti lokalnih projekata, nije se pojavila na jučerašnjem sastanku gradskog vijeća. Njen automobil pronađen je napušten u šumskom području blizu Karlovca. Policija je pokrenula istragu. Marko je stajao ukočeno ispred ekrana, lice glas, bježala sam. Tata, rekao je Luka. Poznaješ je? Marko je skinuo pogled s ekrana i pogledao sina. Ne, lagao je, ali srce mu je udaralo prejako. Te noći Marko nije mogao spavati. Ležao je u krevetu, gledao strop, ponavljao scene u glavi. Kako je pronašao Anu, kako je govorila, kako je rekla ljudi koji ne žele da pričam. Trebao ju je odvesti u policiju, trebao ju je prijaviti, ali nije. Zašto? Jer mu je rekla nemojte. Jer je u njezinim očima vidio nešto što je prepoznao. Strah koji nije bio glup ili histeričan, već stvaran, opravdan.
jer je znao kako izgleda kad te sustav proguta, a nitko te ne sluša. Ujutro je Marko otišao na posao kao i obično. Damir ga je poslao na isječenu parcelu 3 sata od tamo. Cijeli dan je vozio, tovarao, čistio. Nijedno riječ o nestanku, nijedno pitanje. Ali dok je vozio kući, na radiju je ponovno čuo ime. Ana Barišić, gradonačelnica Novog Mesta, još uvijek se ne nalazi. Obitelj traži bilo kakve informacije o njenom boravištu. Policija poziva svjedoke da se jave. Marko je ugasio radio. Kad je stigao kući, Luka je sjedio na kauču, gledao crtić. Marko je sjeo pokraj njega. Luka, da, ako ti nešto kažem, možeš li čuvati tajnu? Luka je pogledao oca. Ozbiljno. Mogu. Marko je duboko udahnuo. Ona žena. S televizije. Vidio sam je. Lukine oči su se proširile. Gdje? U šumi. Našao sam je. Pomogao sam joj. I gdje je sad? Ne znam. Luka je šutio. Zašto mi to govoriš? Upitao je konačno. Marko je stavio ruku na sinovo rame. Jer će me možda netko doći pitati. I ako pitaju, nemoj lagati. Ali nemoj ni previše pričati. Luka je klimnuo. Razumijem. Marko ga je poljubio u čelo i otišao u kuhinju. Ali ruke su mu još drhtale. Sljedećeg jutra Marko je otišao na posao u 5:30. Nije čekao alarm. Samo je legao sat i probudio se, tijelo uvježbano godinama da funkcionira bez sna, bez odmora. Luka je još spavao. Marko je napisao poruku na papiru i ostavio je na stolu. Idem ranije, budi dobar, volim te. Na parceli nije bilo nikoga, samo tihi zvuk vjetra kroz stabla i hladni zrak koji se uzdizao iz zemlje. Marko je izvadio pile i krenuo raditi. Rezao je granje, utovarivao trupce, prečišćavao puteve. Tijelo je radilo automatski, ali nije mogao prestati misliti. Ana Barišić, gradonačelnica, nestala. Trebao je reći nešto, trebao je nazvati. Policija je objavila broj, liniju za informacije. Samo jedan poziv, samo jedna rečenica. Vidio sam je, ali svaki put kad bi pomislio na to, sjećao bi se njenog glasa. Ljudi koji ne žele da pričam, oko podne, kad je Marko uzeo stanku i sjeo na trupu da popije vodu, zazvonio mu je telefon. Broj koji nije prepoznao, oklevao je. Onda je pritisnuo zeleno. Da, Marko Horvat. Glas je bio muški, autoritativan, hladan. Da. Ovdje policijska postaja Karlovac. Moram vas zamoliti da dođete kod nas na razgovor. Što prije. Marko je progutao. U vezi čega? U vezi osobe koju ste možda vidjeli. Neformalno je, ali obavezno. Kad? Danas. Bilo kad prije 6. Linija je prekinuta. Marko je ostao sjediti 10 minuta. Zatim je ustao, spakirao alat, ušao u kamion i krenuo prema Karlovcu. Nije zvao Damira. Nije zvao nikoga. Samo je vozio. Policijska postaja bila je siva zgrada uz glavnu prometnicu, ulaz sa staklenim vratima i metalnim detektorom. Marko je ušao, prišao šalteru. Marko Horvat. Pozvali su me. Žena iza šaltera pogledala ga je, provjerila računar, klimnula. Soba 3. Drugi kat. Ured je bio malen, bez prozora, sa stolom, 3 stolice i lampom koja je blistala prejako. Kad je Marko ušao, 2 ljudi je već bilo unutra. Muškarac, 40 i nešto, smeđa košulja, kratka kosa. Žena, mlađa, u civilu, ali sa značkom na remenu. Gospodine Horvat, rekao je muškarac. Sjednite. Marko je sjeo. Ja sam inspektor Kovač. Ovo je inspektorica Kralj. Imamo nekoliko pitanja. Marko je klimnuo. Dobro. Kovač je otvorio fascikl, izvukao fotografiju. Okrenuo je prema Marku. Ana Barišić. Znate li tko je ovo? Upitao je. Vidio sam je na televiziji. Vidjeli ste je na televiziji, ponovio je Kovač. I prije toga, Marko je šutio. Gospodine Horvat, rekla je Kralj, glas mirniji. Imamo podatke da je vaš kamion zabilježen na kameri blizu mjesta gdje je pronađen automobil gospođe Barišić. Dan prije nestanka. Marko je osjetio kako mu se vrat steže. Radio sam u toj šumi, rekao je. Radim tamo svaki dan. Razumijemo. Ali jeste li je vidjeli? Marko je gledao u fotografiju. Ljudi koji ne žele da pričam. Jesam, rekao je konačno. Kovač je nagnuo se naprijed. Što ste vidjeli? Marko je duboko udahnuo. Pronašao sam je u šumi. Bila je izgubljena. Dovezao sam je do autobusne stanice u Karlovcu, to je sve. Zašto je niste odveli u policiju? Nije tražila. To nije odgovor. Marko je stegnuo ruke ispod stola. Rekla mi je da ne želi nikoga zvati. Nisam pitao zašto.
Kralj je izmijenila pogled s Kovačem. Jeste li razgovarali s njom? Upitala je. Malo. U kamionu. Što je rekla? Marko je oklevao. Da bježi. Soba je postala tiša. Od koga? Upitao je Kovač. Nije rekla. I vi ste ju jednostavno pustili. Marko ih je pogledao. Nisam je mogao prisiliti. Nisam policajac. Kovač se nagnuo natrag, prekrižio ruke. Gospođo Barišić, traži se zbog mogućeg ugrožavanja. Neki ljudi misle da je nestala dragovoljno. Drugi misle da je oteta, a vi ste je vidjeli. I niste ništa prijavili. Nisam znao da je netko traži. Vidio sam vijesti tek uvečer. I tada nisam bio siguran što učiniti. Kralj je zapisala nešto u bilježnicu. Gospodine Horvat, rekla je tiho, mi ne sumnjamo u vas, ali moramo znati više. Bilo što je rekla. Bilo koji detalj. Marko je gledao u stol. Rekla je da radi nešto što nije smjela. Rekao je polako. I da je ljudi zato traže. Kovač je pogledao kralj. Koji ljudi? Upitao je. Nije rekla. Ali znate tko je ona. Znate što radi. Ne znam ništa o njoj. Nisam je poznavao prije tog dana. Kovač je ustao, hodao po sobi. Znate li gdje je sada? Ne. Znate li je li pokušala kontaktirati nekoga? Ne. Kovač je stao iza Markove stolice. Gospodine Horvat, ako saznamo da lažete, postajete sudionik u slučaju. Razumijete? Marko je podigao pogled. Nisam lagao. Kovač je šutio dugo. Zatim je klimnuo. Ovo je zapisano. Ako se sjećate ičeg drugog, nazovite nas. Pružio mu je karticu, Marko ju je uzeo. Dok je izlazio iz postaje, zvučao mu je telefon. Luka. Tata? Luka. Je li sve u redu? Netko je došao kući. Marko je zastao. Tko? Muškarac. Pitao me gdje si. I pitao me o ženi. Markovo srce je lupalo. Što si mu rekao? Da ne znam ništa. Dobro. Dobro si učinio. Gdje si sad? U kući. Zaključao sam vrata. Ostani unutra. Dolazim. Marko je prekinuo vezu i potrčao prema kamionu. Marko je vozio brže nego što je trebao. Makadamska cesta tresla je kamion, gume su klizile po blatu, ali nije usporio. U glavi mu je samo jedno, Luka. Kad je stigao kući, kuća je bila mirna. Vrata zaključana. Marko je otvorio ključem i ušao. Luka, ovdje sam. Dječak je sjedio u kutu dnevne sobe, leđima naslonjen na zid, mobitel u ruci. Marko je kleknuo pokraj njega. Jesi li dobro? Jesam. Rekao si da je netko došao. Što je htio? Luka je pogledao prema vratima. Pitao me je jesam li vidio ženu. I rekao je da ako znam nešto, da te čeka problem. Marko je stisnuo zube. Kako je izgledao? Visok, star, imao je crni automobil. Je li rekao kako se zove? Luka je odmahnuo glavom. Marko je obuhvatio sina lice rukama. Slušaj me, nitko te ne smije plašiti. Razumiješ? To nije u redu. Ali tata, jesmo li u nevolji? Marko je šutio. Zatim je rekao, ne, nismo. Lagao je, ali Luka je trebao vjerovati. Tu večer Marko nije kuhao. Naručio je picu. Luka je sjedio pokraj njega na kauču, jeo sporo, gledao televizor. Marko nije uključio vijesti, ali mobitel mu je stalno vibrirao. Poruke. Nepoznat broj. Znam da ste razgovarali s njom. Recite gdje je. Ovo nije upozorenje. Marko je ugasio telefon. Sljedećeg dana nije otišao na posao. Nazvao je Damira. Bolan, treba mi slobodan dan. Horvat, nemamo slobodne dane. Sin mi je bolestan. Damir je uzdahnuo. 1 dan. To je sve. Hvala. Marko je sjedio kod kuće cijeli dan. Vrata zaključana, prozori zatvoreni. Luka je bio u školi. Marko je ostao budan, osluškivao svaki zvuk. Oko 3 popodne ponovno mu je zazvonio telefon. Ovaj put broj je bio poznat. Inspektor Kovač, gospodine Horvat. Moramo se ponovno vidjeti. Zašto? Imamo nova pitanja. Rekao sam vam sve. To će odlučiti sud. Marko je stao. Sud? Vi ste posljednja osoba koja je vidjela gospođu Barišić prije nestanka. Postali ste ključni svjedok. Moram vas zamoliti da dođete na službeno ispitivanje. Sutra. 9 ujutro. Linija je prekinuta. Marko je spustio telefon. Ovo više nije bilo pitanje. Ovo je bio problem. Sljedećeg jutra Marko je ostavio Luku kod susjede, starice koja je voljela djecu i pitala premalo pitanja. Samo danas, rekao je. Dođem po njega prije mraka. Dobro Marko, ne brini. Marko se naklonio, poljubio Luku u čelo. Budi dobar. Hoćeš li se vratiti?
Upitao je Luka tiho. Marko je zastao. Hoću, ali sumnjao je. Službeno ispitivanje održalo se u zgradi suda, prostorija sa kameram, zapisničarkom i odvjetnikom po službenoj dužnosti, koji je Marku dodijeljen bez pitanja. Odvjetnik je bio mlad, umoran, s fasciklima naslaganim u torbi. Gospodine Horvat, ja sam Adrian Sablić. Branit ću vas ako dođe do optužnice. Optužnice? Sablić je izvadio dokumente. Izgleda da ste u kontaktu bili s osobom od interesa u istrazi. Postoji mogućnost da vas terete kao svjedoka koji je ometao istragu. Ali, ako ste rekli istinu, nema osnove za optužbu. Marko je gledao u papire, ali riječi su plivale. Što trebam raditi? Reci istinu. Cjelokupnu. Ispitivanje je trajalo 2 sata. Kovač je pitao isto. I opet. I ponovo. Što je rekla? Kamo je išla? Jeste li joj dali novac? Jeste li znali tko je? Marko je odgovarao strpljivo, jasno, bez ikakve promjene. Ali onda je Kovač postavio drugo pitanje. Gospodine Horvat, zašto mislite da vas netko prijeti? Marko je podigao pogled. Što? Susjeda je prijavila da vas je nepoznata osoba pratila i da je vaš sin ispitivan. Marko se nagnuo naprijed. Ja vas o tome pitam. Tko su ti ljudi? Kovač je izmijenio pogled sa zapisničarkom. Ne znamo. Ne znate? Ne. Ali ako je gospođa Barišić bila u opasnosti, moguće je da ste i vi postali meta. Marko je osjetio hladan talas niz leđa. Znači, niste vi? Kovač je odmahnuo glavom. Mi smo policija, ne prijetimo. Kad je izašao iz suda, Marko je stajao na stepenicama i osluškivao grad. Ljudi su prolazili. Auti, buka. Sve normalno, ali znao je da nije. Netko ga promatra. Netko koga policija ne zna. Te večeri je otišao po Luku. Odvezao ga kući. Kupio kruh i mlijeko. Radio je stvari koje radi svaki otac, ali ruke su mu još drhtale. Oko ponoći zazvonio je telefon. Nepoznat broj. Marko je podigao. Marko Horvat, glas je bio ženski. Tihi. Uplašen. Da, ovo je Ana. Marko je sjeo uspravno. Gdje ste? Ne mogu reći. Ali, moram vam nešto reći. Što? Oni vas prate. I trajte se. Molim vas. Tko su oni? Ljudi koji su me prisilili da šutim. I sad vas žele i vas. Marko je progutao. Zašto? Jer vas mogu koristiti. Jer ste jedini svjedok. I jer im ne trebate živi. Linija je prekinuta. Sljedeća 3 dana Marko je bio u stalnom stanju budnosti. Spavao je kratko, uvijek polubudan. Luka je primijetio, ali nije pitao. Djeca osjećaju strah u zraku. Marko je zaključavao vrata 3 puta. Provjeri prozore prije spavanja. Držao je mobitel kraj kreveta, ali ništa se nije dogodilo. Nikakvi pozivi, nikakve prijetnje. I to ga je plašilo još više. 4. dana, dok je Marko vozio Luku u školu, primijetio je auto iza sebe. Crni, Golf, tamna stakla. Pratio ga je 3 kilometra. Marko je skrenuo lijevo. Auto također. Marko je skrenuo desno. Auto je nastavio pratiti. Luka je gledao kroz retrovizor. Tata, zašto nas prati? Marko je stisnuo volan. Nije važno. Sve će biti dobro. Ali srce mu je udaralo. Kad je stigao do škole, auto je stao na parkiralištu, 50 metara dalje. Marko je izašao, odveo Luku do ulaza. Luka, slušaj me. Ako se dogodi nešto čudno, netko te pita nešto, netko te slijedi, idi ravno u učiteljicu i reci joj, razumiješ? Luka je klimnuo. Razumijem. Marko ga je zagrio. Vidimo se poslije škole. Luka je ušao u školu. Marko se okrenuo prema automobilu. Vrata su se otvorila. Izašao je muškarac. Visok, smeđa jakna, sunčane naočale. Krenuo je prema Marku. Marko je stajao mirno. Muškarac je stao metar od njega. Marko Horvat? Tko pita? Muškarac je pružio ruku. Marko je nije prihvatio. Zovem se Tomislav Brkić. Radim za odvjetničku tvrtku koja zastupa jednu osobu. Osobu koja vas poznaje. Tko? Ana Barišić. Marko je pogledao ga pravo u oči. Gdje je? Sigurno. Ali treba vašu pomoć. Marko je odmahnuo glavom. Ne mogu. Gospodine Horvat, ona je spremna svjedočiti. Protiv ljudi koji su je ucjenjivali. Ali treba nekoga tko će je podržati. Nekoga tko je vidio njeno stanje. Nekog, poput vas. Marko je šutio. Zašto ja? Jer vas nije strah. Brkić je pružio karticu. Ako promijenite mišljenje, nazovite. Okrenuo se i otišao prema automobilu. Marko je stajao dugo nakon što je auto otišao. Marko je morao odlučiti.
Te večeri, dok je Luka spavao, sjedio je za stolom sa karticom u ruci. Ime, broj, adresa, Tomislav Brkić, odvjetnik, Zagreb. Kad bi nazvao, što bi to značilo? Svjedočiti? Protiv koga? I što bi se dogodilo nakon toga? Ujutro je otišao na posao. Damir ga je poslao na novu parcelu, dublje u šumu. Cijeli dan je radio šutke, rezao, tovarao, čistio. Ali oko podne, dok je sjedio na trubu i pio vodu, zazvonio mu je telefon, nepoznat broj. Podigao je. Gospodine Horvat, ovdje kralj. Imate trenutak? Da. Pronašli smo nešto. Nešto što biste trebali znati. Marko je čekao. Gospođa Barišić nije nestala slučajno. Radila je na istrazi o korupciji u lokalnoj upravi. Dokumentirala je nezakonite ugovore, pronevjeru sredstava, ucjene. I netko ju je htio zaustaviti. Marko je duboko udahnuo. Tko? Ne možemo još reći. Ali, vi ste ključni. Ako pristanete svjedočiti, možemo pokrenuti istragu. Marko je šutio. Gospodine Horvat, nastavila je kralj. Vi ste dobar čovjek, vidim to. I vaš sin, on vas treba. Ali ako ne učinite ništa, ovi ljudi će nastaviti. I možda će jednoga dana nešto učiniti i vama. Marko je prekinuo vezu. Tu večer je nazvao broj na kartici. Tomislav Brkić. Marko Horvat. Kratka stanka. Gospodine Horvat, hvala što ste nazvali. Što trebam učiniti? Dođite u Zagreb, sutra, Ana vas čeka. Marko je šutio. I ako dođem, onda započinjemo. Započinjemo što? Pravdu. Sljedećeg dana Marko je ostavio Luku kod susjede. Idem u Zagreb, rekao je. Vraćam se večeras. Luka ga je zagrizao za rukav. Tata, hoćeš li biti siguran? Marko je kleknuo. Hoću, obećavam. Obećavaš? Obećavam. U Zagrebu je čekao Tomislav Brkić ispred jedne zgrade u centru. Odveo je Marku u ured na 3. katu. Prostorija sa stolom, 2 laptopa, hrpama dokumenata. I Ana Barišić. Sjedila je kraj prozora, ista kao prošli put. Umorna, blijeda, ali živa. Kad je vidjela Marku, ustala je. Hvala vam što ste došli. Marko je klimnuo. Nisam siguran što radim ovdje. Ana je prišla stolu. Mene su ucjenjivali. Prisiljavali me da šutim. Da potpišem ugovore koje nisam smjela. I kad sam pokušala izaći, prijetili su mi. Tko? Ljudi koji vode grad. Koji drže novac. Koji plaćaju policiju. Marko je pogledao Brkića. I što sad? Sada, rekao je Brkić. Imamo dokaze. Ali trebamo svjedoka. Nekoga tko nije dio sustava. Ana je pogledala Marku. Vi ste me našli, spasili ste me. I ako izađete i kažete istinu, možda spasimo i druge. Marko je gledao u nju. Zatim u Brkića. Znao je što to znači. Ako svjedoči, postaje meta. Ali ako ne svjedoči, postaje suučesnik. Vratio se kući u sumrak. Luka je sjedio za stolom, čekao ga. Kad je Marko ušao, dječak je potrčao prema njemu. Tata! Marko ga je podigao, držao čvrsto. Sve je dobro. Luka se odvojio. Hoće li sad biti bolje? Marko je pogledao sina, njegove oči, njegov glas, njegovu vjeru. Hoće, rekao je tiho. Bit će bolje. I prvi put u danima vjerovao je. Tjedan kasnije, Marko je svjedočio pred državnim odvjetništvom. Mjesec kasnije, Ana Barišić je dala javnu izjavu. Istraga je otvorena. Neki ljudi su uhićeni. Neki su pobjegli. Ali Marko je nastavio živjeti, kao i prije. Radio je. Brinuo se o sinu. Vozio kamion. Jednom ga je Luka upitao. Tata, jesi li heroj? Marko je odmahnuo glavom. Nisam. Ali spasio si je. Marko je pogledao sina. Ne spašavaš ljude zato da budeš heroj. Spašavaš ih zato što je to jedino ispravno. I to je bilo dovoljno.